clear tu te chibai levek ule mai ni som ni le pariat ania kan video masa khan nimin lama thil thleng tlang pui kan soi thuak thuaka tun tum chu voin lama thil thleng lang sar zual kan soi le don nia kan channel min hlut saka min lo thlir sak tu inza chunga lom thu kan soye ni zandar ko pelvel khan mandalay region meitila hospital security thok police pakhat chu tu ti hriat lovin motor tangin an ka pa aboral ngal nizan lam le voin lam chu helai vel hi ven himna an uluk le hle ani moon state ta thung township pa nizan khan charity group pakhat thok mi pali mong su tet ong mong tan su ong thainlen cho le piu thu te chu sipai terrorist lamin an man ni in generation z lam chuan nizan khan an soi tun lai chu thingtlang ti po soi hlei theilo sipai lama tang ru le mipui lam in epna anna sajela aru ka inda thatan warso ta viau mai kachin state phakan township pa nong mi thingtlang khwa po dalan an om tho mai nimin mai ni som ni le pasari zandar ko pel fel vel khan nong mi khwa dalan uphung cho anti chu khomi pui tanan kap lumani uphung cho hi sipai lama atang ru ve hle nyang sipai in thu nei na pong lak nu phei kha chuan bazar kal tur te hi sipai uniform ha in akal deuh kher thinani hetia an lam tang athi maya wangin an khoveng lalpo athi vele mayang ti hlawin sipai council lam chuan an hruai ta dai ni in kachin wave chuan soi the way khopuya sipai in mian ka phlum sipai terrorist te hi an sual khopa khochung an lu to hi chuan an du hoi zong zong in silayan met mai thin hi apoi thei khop mai nizandar ko Khawvel khan the way khopui chunga sipai terrorist te hian silayan met puak na sahleya voisomli chuangan met puak ni in an soi chle ka piang an kap ti mai turani umin luin po hetia an du du silayan me perthina wangin athi pha vele a umin luin hi kum somlimi velania nizana an kap hlum kha sipai na ruang an langala voin lama pon la pekir ri lo ni in a chung te chuan an soi nimin pia lama po khan sipai te hi an cherowa hle to a khopui veng then khata bompu ko om to bok chin state chimlam paletwa khopuya township administrative office le Myanmar economic bank ma tukindar sari le minute somli le panga khan bomba puaka bank ma apuak a hian mi pakhatin hliama tur ni in western news chuan soi hetiang deuh hian nimin lampo khan tedim khopuya bomalo puak ve to bokani tukindar ko Khawvel khan chin state khopui hakha a golf club bula sipai terrorist ten mi palian man golf club venga om pingun zatling kumsom pariat te in chu sipai te hian an lu chila in nei tu pingun zatling i chu a phone an check sak nuwa an manta nia soyani a midang pathum hi tu te nge an nia engwanga man tok ngen ni ti an soi thei mai ri lo sakain region mongyo township chunga ngalung tin khwa tukin khan high school thar honan tuma chu vele mipui lam chuan demonstration an nei ve ngala chutia boru ka sosan dewa wangin headmaster umin the chuan sipai council te hnena telephone in a visual kova sipai terrorist te chuan demonstration tel ve po ni chuang lo zirtir tu pakhat doyin nu an man hemi nu hian sipai terrorist te chuan khochung mi te an zona wangin mitam tak chuan rol bo me kani sikul lu anai tual tuala minong line po boy tual mai sipai council chuan thu chhuah siamin CDM siam tu zirtir tu te reng sarkar sikula an tho du lo wangin private sikula po tu manin roi turani lo an lo ti to a hei hi CDM zirtir tu te chuan makan ti lo hle maya hetiang thu hi makan ti ther te lo ti in thuan chhuah vele ngatani CDM zirtir tu te zinga hian sarkar ina om anom nuala chung mi te zinga tam zok chuan no chhuah an lo tok to a an din mun hi aol ai lo ve khop mai hetia na chan hiala an om laya mipui nol pui an thlop lova an fati zirna chun zom tiran lo tum ve phet phei chuan a chi lo viu donani CRPH lam chuan sipai council hian diklo taka thu nei na pong la ka wangin an thu chhuah reng engma zoma ngai lo thu te ram in real bol dan lo that vele an nangai an chun zom le mai tur thu te
an hlau zong po zang na dom na an pek le vek tur thu te February ni somni le pathum khan an lo chhuat to ani Mandalay khopuya Vawiin Khan News Agent som chuang an man le an man tak te chu Myanmar Press Photo Agency MPA athok Mipui Sipai le Citizen Journalist CJ athok mi pali le midang pasari anni an man zong hi som pahni annia heng zinga pahni hi chu mai chia anni Rangun khopui not uklapa township pa kutin thut political activist pakhat chu sipain man tuminan ve renga mase tun thlenginan man fu theilova meni ni khana omna not uklapa a in anwa hup to a mase lo chuang lova chutia an man thei tak lol lo wangin anu an man ta dai maya Vawiin Khan Sipai Council noiro rel na ko chuan criminal case zanga le pangana ortir vele in kum thum chung zel bangzu turina chung thu arel sakle ta ani kutin thu tanu mi nge anti po hi politics awanga zel lo tang ve to ani Sian state muse khopuya tukin dariat le minute som panga khan bomapua ka mi pakhata thi pakhat dangin hliam na takatur bok bompuana hi muse khopui high school number 1 bula ani amuna omte soidan chuan bom hi bai ka anlo kamru ni om takania bomapu hian ake te po bung hialani bompua ka wanga thi hi kumsom pangami mong phu ta chian ania hliam tuar chu kumsom li le pangami umong e ani umong e hi atak sakhing phela kang na sahleya kwat khai dam doi in pan pui ngalani kaya lam hi mei ni somni le pathuma tanga boi tan khan nia nimina sipai terrorist tele KPDF lamin dona KNU laminan soidan chuan sipai terrorist lam mi som pani an thi ati KNU laminan soidan chuan nimin mei ni somni le pasari khan chomadar som pakhat Khawvel khan sipai le PDF te tumni zetenin kapa sipai lam mi som pani an thi atia Loikaw lama hian sipai terrorist te hian ral thuam le mi hringanin chopbel zel bok ni inan soi kaya PDF lampo hian sipai terrorist te in thombel thu hi an soya tukinan soidan chuan Loikaw airport a sipai zanga velan thlen bela ral thuam chikim in peisa mangal mai thei tur thlo na ina chop bok ni inan soya hengan ral thuam te hi state chung sipai kem tina an thon darani antibok KPDF te chuan eng ang po in ral thuam le mihring in chopbel ma se an nung tol mai don lo ti an soyani Dimosu khopui po ni zana tangkhan sipai terrorist te chuan ral thuam lian mangin bei puyan thak ta a nizan zan khuwa in silai thoma omreng ni in amuna omte chuan an soya motor te pon mangna sarle ani ome khopui chunga sipai te hian an du khoi zong in silai an met zel mai ani tuma pon chuak ngam anom lo thu khitit media chuan report dong ti asoi tuna hian telephone line po du angin a man hlei thei lova karen an nei to lo bok mitam zok chuan khopuyan chhuwa san to an soidan chuan Dimosu khopuya lut te hi infantry number zali som ni le pasari na le za le pani na te anni voin chohnudar ni vela tangkhan sipai terrorist te le Mipui Sipai te chu kan ko bul nan kha khodaya anin ka pa chanchin kan hriat thei china sipai motor pakhata kang to ani chanchin kan lak lai hian anin kap me ka thu chiang jok ngai chan ri ani ka lemeu khopui lama tangin kan ko lampan hian sipai motor pali athok chuaka chu civil defense force lamin konglaka anlo lambun ania comment lama atheya piangin ron update ula alom hleang PDF Southern Command te chuan Vawiin Khan and training tluang takinan zo felta a ramle mi pui veng him tura thutiam na po ro pui takinan nei zo ta ni in media then khat chuan Vawiin Khan and soya ram chuk mi pui te mu thei vek turin CRPH in video clip hi ati chuak ta nia soyani video viral lo mu in omem kan threlova hean video hi Southern Command training chawani ti kharia ila kan soito ang khan Myanmaram chunga PDF malak na tur hi command ranga thenani kan ti to kha Myanmaram chanchu anan heng PDF command rang te hian ne nan chan ngei thei nan du sakna kan hlana training kalmek te po tlung takan zo thei nan du sakna kan hlan ngal boke soito ang khan Myanmar po COVID-19 in anwa yang ti din muna ommeka
nimin khan tahan le che vela mi palilai an mu bel thu kan soi to a nimin khan rampu men mi som ko le parukten covid an kai ti mu chu ani hei hi an test chin chowa ngai la an test lem lo loin kai chhong hi an om tuk mai thei ani ram chung chu soi lo rampon lama la covid na hual tu tamai sia a thlamuan thlak lo hle niange kalimiu airport po voin mei ni som ni le pariata tangin jin chuak tur te tan ticket anti top ta a kalia hong tur te chok phal sakan ni ta naktuk mei ni som ni le pakwa tangin khwal jin phur motor service po anti top don ne soyani bok Myanmaram chunga hian April le May thla chunga Buaina so san tak hloya wanga mani in le lo chu sana mundanga in son hi singli le sangruk chuang anni to thu UNO CHA lam chuan an soya chung mi ti zinga tamzok sing thum le sang sari vel zet chu kaya state lama in do na wangaral tlante anni anti chin lama po min dat in do na lo chu chin mei ni som pani atanga ma ni in le lo chu san te hi sang chuang fe an tlinga sian state mar lama hian sipai terrorist te le nam sipai pol rang in do na wangaral tlan hi mei thla chung hian sang ni le zariat lai an ni to bok kachin lama hian KIA le sipai terrorist inkar hi aboi renga mani in le local san ram chunga mun him panatlan hi mars thalai holvel tangkhan mi sangret le zanga vel anni to bok ram chunga banking system le sumche vela boya wangin hengral tlan te ta na tran puina lam na tho po hi achak thlei thailo ni in UNO CHA lam chuan an soi ani mindat lampo hi an kong pui ber sipai na thunu na wangin ral tlan te tran pui hi a ol ai lo hleya mindat khopuya tanga tlan te hi a khopui che vel thingtlang kho rang an tlan dar hlom nia soyani soitu angkhan nimin le voin lama NCAZ nga tel tlangram nam sipai te kai hroina an din PPST anti mai peace process steering team chu tluang takin online meeting an mangzo theita a meeting le huna chuan federal dan puinem nge thei antum hial ta tunlai te hian he PPST pol tele sipai council hi in biak rem tum angin thuathang meka an soidan chuan sipai council in rem na kong zon nana adin rem na zong tu pol an ho tu general uya pi nena PPST lam hian lekha an thon ti ania an lekha chuan general min of line an rem na kong zon nana in biaka du thu lekha thon na meini som pakwa azia an lo don thu te NCA ro rel danan pom thei do na wanga an lom thu te tunaram chung boina hi sipai le tlangram nam sipai te baka Mipui tan po ni se tutan ma tang kai na om mi alo ani awangin boina hi zia om sen du ve tho thu te ram chung boina hian ram dang enroll an du lo thu le ram chung mi te nen nge ya malak dun an du thu te heng te hi PPST lamin minong laina sipai council lama rem na zong tu pol ho tu yapi nena an ziak nge ni in ti thang na sa le ni sipai council le PPST in biak na tur thu chwa siam mai tur ang te in athang na saboka mase hen le khaput ru hi tu nam sipai minga zia nge ti te tu nge ming sign tu ti te engma thu bel chian do la omlem lo chu wangin ti kal kwal vel mai ani rin om hleya chu tun truma PPST meeting hian ati chiang ta anga po ngai thei ome PPST le military council in betur anga thu thang om chu ABSDF chuan dot thopur poleng mai ani atia PPST chuan military cop an do dala anni nene in biak remna lam khoi thil ti puyan tummia lo ti an soi bok Asian meeting chuan malak dan tur point nga lai siamin Myanmaram boy chin fel pui dan tur ngai tu in committee te Loikaw ve hial khania anril ru han riat chian hi chuan a za thak kan tiang nge Myanmar mi pui te an lai nat om hle kan ti jok don China an hlo wangin NUG hi an tran ngam lo nge aram hausak na an i ta wangin nakina hlok be sein sipai lam hi an tran ru ve hrim ti po ngai tu thiam har ta hle mai hetiang zela thila kal chuan Myanmar mi pui te hian democracy hi an ma ni sual an sual chu anga yang kan ti kha a thleng dik mai thayani hi iwan lamen minong hlaina sipai te hne na ral thuam khal lo tura thua pas mai lo nan
ASEAN member ten thilan lo ti kwalvel tlat ti thu hlawhchhuak ta a heti khop hian an rama Buaina chuti chungchuan event malak na kal tluang tur arukin an lo do dal ve tlat hi chu thilmak takani Europe khomola ramte takte Liechtenstein sarkar chuan ram dang somnga chuang zet thlop na mu awangin even in Myanmar sarkar shek na tur draft adwan na a turam ma in minong lana sipai council hna hian ral thuam khal su se ti thu bel tura thu putlu atum chu ASEAN ramten an remti lo ni in Liechtenstein sarkar IOA UN permanent member Gerox Paber chuat soi an leka hian chuan lam engemaw zia an nei ran lova ASEAN minga thon antina a Myanmar minga tel lo boka midang ram kuaten an ron thon ani ati Liechtenstein sarkarin iwena motion putlu atum remti puitu sarkar te zinga pakhat chuan ASEAN hian anma ni hruaina a chinfel antum wang te pawh ni ve mai theiani ati hemi chungchanga VOA lam chuan Indonesia le Malaysia te even lampo ni se email an thon ngala le khairo an la dong hlei thei ri lo ni nan soi hemi chungchanga comment petura Indonesia foreign minister an ngen na po nol ni in eng ma soi du lo anti ASEAN secretary general office lampo in telephone an la chang du mi lo ni nan soi bok ASEAN chuan an summit nei na khan malak dan tur point nga lai mayan soya ma se thakhat nuwa po engma ma son nan nei chuang lova minong hlain la chuan ram chung buaya re huna chau ASEAN rhuai tu te an rama zina phal sak tur thua lo soi to boka an ni hi arukin an lo in tran ru thim them vek ani jok mai long mo ti te ril ruwa alo lang rum rumani ral thuam khal lo ni se tia motion putlu tum ASEAN laminan du lo anga soi hi Human Rights Watch lam chuan an dem hle ani heral thuam khal lo tur thu hi Liechtenstein sarkar chuan mei ni som pariat khan event ne na thlen alo tum dai to a ma se ASEAN lam thlop na mu mai thei ri lo wangin tun thlengin ala pulut lo mai zo kani tuna thilom danan soina chuan Myanmar sipai te hne naral thuam engma khal lo tura event motion putlu tur thlop tu hi khothlang sarkar te tiamin ram som nga lai anom to a chung zinga chon Asia khomola tangin Korea ram khat chia hi ming lo lang ve chun chuni ri a China chu soi lo Malaysia Indonesia Singapore ti te hi khoi lama ngen bo zo tak ti mai turani hi ole INP Mizo channel thir tu tenin lo bengwar phale ngei kan be se kan channel men lo thir sak zel don nia kan lo me